Clear tu teng zawain chibai leve kule voin hi August ni som pali kumsan hi som ni panga mingani hania tuntuma hian India rama voin lama chiat na rap thak tak thleng chungchang hi kan bi chiang don ani mani deuh lok khan India ram Uttarakhand state a chuan saberega khuang kai awangin chiat na rap thak tak thlenga mitam takin nunna hanchana tin chu mi pialama chena in tam tak ti chiatin aumbok ani khatil thlen nu rewak lova voina hian saberega khuang kai awangin Jammu and Kashmir lama po boina nasatak athleng le a he saberega khuang kai hian nunna tam tak alang nge ani he til thleng hi Jammu and Kashmir Kistua region a til thleng ania India Today in a report danin tundin hmuna hian he saberega khuang kai awang hian mi somli in nunna hanchana mi zani chu chinriat lovin anom mek bok ani Jammu and Kashmir Kistua region a cho city khua chuan voin khan saberega khuang kai hi antok thut maya seitang khan mi somli tundin hmuna hian an thi ti an nem het to chungzinga chuan CISF jawan pani antela tin mi za somnin liaman tur ni hin thunei tu te chuan an puang ani he chiat na thleng hian machail matayatra Himalayan mun thiang hlimpo anoi tel ni in an soya helai hmuna hian ram thiang hlim tlo tu mi engmo zatan oma mitam takin an thi pha bok ani tuna hian rescue team 10 man mo takin he chiat na thlen na mun hi an pan ngal wata chan chu na chu rang takin an thok chun zom ngal ani Jammu and Kashmir Assembly Leader of Opposition Sunil Sharma chuan India Today shildanin he chiat na rap thak tak thlen na hmuna hian mi sang khazani velan cheng niin asoi ani tuna hian voin lama saberga khuang kai thleng video sang sang lakna chu internet a viral na sakhop maya mitam takin an ngai vena achan chu seita ang khan mithi ringut po tun din hmuna hian somli lai an thlin chho to awang ani e saberga khuang kai thlen chan pakhat hi chu Jammu and Kashmir a hian ruah na satakin sura ruah sur hianin tiang hian saberega khuang kai hi a thlen tir phutta ani Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah Pon thil thleng chungchang a hian Union Home Minister Amit Shah po abepop ngala thil thlen dan chu kim chang takin a hriat tir ani Omar Abdullah Poin news outlet ashildanin sarkar chuan akha tokin thil thlen dan le chan chuana angal pui dan chungchang te a report tur thu asoi ani saberega khuang kai thleng thut awang hian mitam takin boina nasatak antoka tin hemi pialama hian Prime Minister Narendra Modi point khi chung ta chu ator pui thu po sa siam bok ani an chong China an ria jang thu asoi boka Modi chuan thil thlen dan chu thunei tu ten uluk takin an vil reng niin asoya tuna hian rescue and relief operation po an kalpui thu apuang bok ani heng tokin chan chu na chu kalpui chun som zel tur ani thu sei bok tin voina saberga khuang kai hi chiang takin satellite thalaka changpoin a hmu theya hathil thleng hi arap thla khop mai mi engmoza chu chan chu ani to thu PTI chuan tarlanga mi somko pariat vel tun din hmuna hian chan chua mi somko pariat vel tun din hmuna hian an chan chuak to niin an tarlang ani ole kha kha voina saberga khuang kai rap thak tak thlenga wanga mitam takin nunnan chan na chungchang kan pon thei chu ania he thil thleng hi arap thak khop maya abik takin India ram phei chu khokhata rangon poni ta sela cheng hi an tam em thina chuwangin hetianga chiatna thleng thut ani chuan mitam takin nunnan chan pha thin ani ti kha kan ria da tha ome Mizoram a po hetiang anga saberga khuang kai rap thak tak hi kumin bi ka phei chuan kan la tong lova awan nei thak tak zet ani ole tuna ve thung chuan voin lama Italy rama thil thleng rap thak tak chungchang hi kan bi chiang vele don ani
voin khan Italy tuipui kama long mundanga pem tur mi zalai mai phur chu Italian tuipui kam Lampedusa buloka chuan che suala helong hi inlet thutin helong che sualna wang hian mi emozatin nunna hanchan ani report tharlam bera chuan mi somni parukin tundin huna hian nunna hanchan towa mi engmozat chu chinshiat lovin anom mek bok Italian Coast Guard le UN agencies te chu thok donin tuna hian chanchuat na ankalpui mek ani mi somruk chu tuna hian Lampedusa sentara shuai ani toa long hi Libya lampana chuak ania chaitakang khan mi somkua pahni atanga mi somkua pasari inkar chu ramdanga pem tur ania survivor account nina a report danin ti chuan thu nei tu te chuan he che solna huna hian dam chuak an omem ti chu uluk takin an vil renga ten mithi hi an tam chho mek zel bok ani he thil thleng chung chang hian mi dam tak a thong khop mai he chiat na thlenga hian mi tam takin nunna an chan to wang ani tin helo po hi India rama tho voin lam khan Himachal Pradesh a chuan Saberga Khuangkai district engmoza ta thengle boka chungte chu Simla Kulu Kinnaur le Lahaul Spiti ate ania emhuna te hian boina nasatak voin khan thleng ani he Saberga Khuangkai hian thil sang sang ti chiat anei nuala tin kongpui rengot po zathum somko paruk kharangai pha hial boka chena intam tak ati chia tin lirthei engmozat alen bo bok ani Indian Meteorological Department in thuchuan siam danin voin khan yellow alert an puanga mun engmozata ruah nasatakin asur bok niin antaranga tin August ni somni thleng hian ruwa pui ala sur chun zom do niin an report bok ewang hian mi puite chu pimkhur turin an cha a thei ram chuan luibul hnaya te omtam lo turin an shiatir bok ani Simla Sirmor le Lahaul Spiti a district te hian voina Saberga Khuangkai thleng chu an turna sa zual niin news chuan an puanga leido engamozat chu he Saberga Khuangkai hianin ati chia ani rescue operation chanchu na chu kalpui ngalvat ania sipai te tinchu baka tol chung mi te pon thei top chuin mitam tak chanchu ngai te chuan chanchuak ani liam turanom thu report omlova tun thleng hian amero chu he tuilian awang hianin district engmozata infrastructure chu ti chiati nauma tinchu mi pialama bule bal mun engmozat ati chebok ani ole khak de kha voin lama thil thleng sang sang kan report thei chu hania midam takin voina rengot po hian nunna anchan na sakhop maya avan doi thla khop mai amero chu Mizoram chu tundin hmuna kan la himria chiatna thleng hriaturom ve thin ma sela nunna chan ero hriatur ala omlo hi kan vani tak zet ani ole khang te kha tunchung video wa thil thleng sang sang kan ngai thak thei te chu ani e